Pray taki pray ki pray. Pray taki pray ki pray. Pray taki pray ki pray. Kartet. Terus dari mana? Biasa tos perkumpulan tuh di desa pencairan dana hibah. Mau ikut pulang nggak? Ayo berangkat. Pengen antar ke Tema ya. Iya iya. Tahu nanti lu mau motor lu. Iya. Itu tanya geranda. Ya ya ya. Dia lewat Waduh. Lewat ya? Ya. Lewat yang baru. Aku dia lewat mah ini lewat. Lewat deh ke? Lewat. Akan dia Yo. Aing deui. Oh naon lawan aing mah gampang mah. Lewat dia Itu. Kan orang mah. Ayo gerak. Ayo tak. Ayo dong. Alhamdulillah, udah minum, terus sampai di rompok. Bapak. Air mah sudah kerompok. Mulai ya. Entah. Ya. Iya jangan ongkos. Ih, ulah. Teng. Ih, ulah. Bang bapak gaduh rezeki ya. Ih, ulah. Kelar tenan. Nek kopi heula lop. Ulah ya. Kerompok. Hatunun ya. Nya. Boh, ya aing dong nang sesuai harapan di karena saya lah. Dua aing tadi balas-balas. Aduh. Sesuai harapan ya jeung sesuai hayal lah. Aduh, HP lobet lah. Aya acara lobet sagala deh. Kampret. Bahaya imam lain dah, kalau dicas lain mah. Cas lah ya. Cas lah imam lain dah dicas mah. Ku aya bayinya. Buek aing tadi balas-balas sih. Assalamualaikum. Jang, buka kenjang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih, siapa Pak datang Pak? Waalaikumsalam. Kin, gedong. Gimana Pak? Biasa bapak tos perkumpulan di desa pencairan dana hibah. Bapak harudang ieu tadi parnasi. Coba jang wayana bapak janjiin kopi ya wayana ya. Oh, kopi kita. Nya di tadi tis. Jangan kopi nala ya. Ya gerak sok. Dukanya dukan tuh kopi di dapur ya. Jang, Kan Pak. ingat bapak mau ulah dijadikan kopi geheng. Bapak mau kopi good night. Jeung. Oke siap bapakku. Kopi bapakku. Bapak hayang ngopi. Bapak hayang ngopi. Bapak hayang ngopi. Wuhui. Jang angel amat bikin kopi good night di tadi. Jang. Kopi bapakku. Kopi bapakku. Kopi nunu naik. Kopi bapakku. Ya Pak ya, kopi good night. Dijamin mangga. Itulah Jang. Tapasan Pak, kopi buatan ujang kopi good night. Kopi good night ya. Nya kopi good night, kita good night. Kumaha pangeuna? Mantap oke Jang, bener. Ngeunah kan kopi good night. Nya, ngeunah. Bah, Pak, ujang ada gisahan lah nya. Season ujang ya 7.7 penting buah jenis sesahan. Orek nyesehannya Jang. Lain. Ya, Pak. Sepak bapak pang sesehan kuntu di dapur geus numpuk tuh, geus 7 mulut di sesehan. Geus bawa orai taneuh sesehan kedoyan Jang. Siap bapakku. Lanjutkan, bapakku. Nyese sempak, bapakku. Wuhui. Cuci dulu Oh, iya sempak si bapak ya tinggal gantung diri ya. Iya sempak si bapaknya. Coba. Bukan amat ya sempak si bapak. 7 mulut dia tadi selesai ya. Mana ya kalau dikem ya, dia lupa ya. Gitu Ngisi, bapak, ngisi, sempat bapak. Aduh, rada tunui mata ya. Rada tunui mata, sareh heula lah. Bonteng heula bonteng, bobo ganteng heula lah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, si Ena datang. Ena tos beres futsal. Entos mah. Tos segera mandi. Ih, karunya amatnya si Boeng, cenah teu dibales-bales. Ja ieu nomorna. Coba telepon lah.
Etanya HP anu pun enggak naikkeun amat. Gangguan bae. Saha ieu ngegangguan bae. Lain terus sare. Halo. Halo. Halo Boing. Jadi Kang yo. Sana Ujang yo. Ih, maaf Pak. Boingnya mana ya? Oh, Ujang. Ujang nuju Jicai keur nyeusehan. Kin burungnya bapak mikeun HP lah nya kana Ujangnya sakedeung. Nah, ya. Ngalunjak kana bos. Udah baik kolot banget. Mandi lo, lu ngalunjak dari ya. Bagian aing kedeng, aing kopil kedeng. Ini udah kelas dulu. Digawean budak gua. Dia, Bo. Waduh, lewat aing. Langsung lewat bae dia. Oh, aduh. Tah, rasakeun tah. Aing doang teu cemong mah, aing doang teu cemong. Tah. Kayaknya gelisnya sakedeung deui nya. Kada nyampe ya bapak ya. Sakedeung deui ka Ujang. Oke siap Pak, ditunggu ya. Wih, kelong sempak. Mana aku disusahin aja. Kelong sumpah. Jang, Tanpa. yo aing nelpon yo. Saha? Buka aja yo, ngaku nama ene sabua yo. Ya aku. Nya, kan yo geran di tadi yo. Coba Ujang nu ngomong ya. Geran. Ujang main nu ngomong ya. Balasan Ujang ya. Terus nya bapak rek heula nya. Oh nya gerak. Ujang nyusul ya. Yo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang benar ini enek. Iya bener ini Enek. Wih, sumpah loh, boy emang gak nyangka. Enek bisa nelpon kena boy kia. Boy nyusahan ya. Oh ya udah atuh kalau lagi nyesel mah lanjutin aja dulu. Udah bulu ya Enek ya. Boy lagi nyuci nih. Lagi nyusul lah ya. Ya, oke dilanjut deh istri semuanya. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam Aboing. Ya udah semangat ya nyeselnya. Mimpi apa gunda mainnya? Masih tak percaya ya. Telepon ku Senela. Penasaran aja kan awaknya. Coba yuk. Cari kan gitu nono. Aslah. Senang aing. Sana. Segar yang semani mayang. Hoi. Besok buat cacak di anjung ya. Hai siap bener. Kalau nglan kan. Siap. Tuh ngelawan dia tuh. Mana? Itu belakang dulu lah. Ih, jauh. Gambar itu. Ayo siap. Sikat. Ayo. Pek. Nah, Bulak tukang ngopi tuh. heeh. Kumaha lamun dia nyokot uyah. Eta uyah karena kopikeun. Dia bae ka iman nyokot uyah. Bisa tahu dia ya. Oh siap. Ada dia. Oh gran. Uyah ready. Tinggal kasih ing dong. Woi, uyah ready ya. Yo. Karena mau udah gading-gading. Jalan kena kopikeun. Aing kepada dia. Ngespik dia bae aing nangwan di dia. Tangwan dia. Oh sih ada. Tah, Bos. Lewat tah. Tah, aya. Aya. Ulah lambat ya, Bro. Tah, ngabe? Cocok aing tah. Cocok kon aing teh. Ayo gerak teh lah. Habis lain. Woi. Si iya yo dia licikan amat ya. Ayo.
Kadang aing ngopi amat yuk. Nah. Anjing. Sini aja. Pik tuh. Pasti bebas lu. Lunjak dia, kan bos? Lain kopi asin kah? Demi aing mah. Lunjak dia. Nan dia nan meren uyah ya. Di mau usul aing tengah aing dia. Lain aja tadi mah ya kopi amis ya. Coba ini lo. Tak asan ku dia, tak asaan ja asin. Asaan ku dia. Nah, buset. Hampura aing dia. Hampura aing bos. Lain asin demi aing mah hampura. Dan kopi sahain mah jailan yo. Ini asin kieu. Enak aing. Anu mah jailan nih jelema bos. Serius aing mah. Sayur ngulung jailan ya. Ya tadi mah amis ya kopi yo. Tuh hati aing bisa kieu he. Dulu uyah tah loba tah uyah. Yo, Con lain. Allah. Saya nomornya Panggil mah dipencit ku aing. Demi deh. kan arko ini. Pas dari mana ini? Dasar dapat. Enak pos. Ada maksudnya. Nah, karena bos ngelunjak yuk. Aduh. Oi, Mampik.